Yesu nashimwe twongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abakunzi mwese mudukurikirana kuri Rahayi Royal TV, turabahaye kaze twongera tubaramutsa kandi turabishimira ukuntu mubwira mudukurikirana, kandi twizera yuko ibiganiro bigenda bica kuri Rahayi Royal TV bigenda bibafasha, kandi twizere ko bibanezereza. Twongera tubibutsa gukora subscribe na like na share ndetse na commentaire, mukatuganiriza uko mubona ibiganiro byacu canke icyo mwoshobora kudufasha bivanye n'ibyo tukatuganirira kuno cyane ubwaho ko twese tubaye kugira ngo dufashanye. Turabahaye kaze rero mwese abifuza kutuganiriza, muze mutuganiriza mukoresheje mu makomantere kaze. Rero nanongeye kuza kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko imbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana dufate turirimba n'indirimbo iri mu 109. Reka tuyisangire kaze. Ariko imbere ya byose reka dushimane Imana. Turagushimira nyakubahwa, turagushimira mwami Imana, turagushimira data wa twese uri mu ijuru, kuko uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Turagushimira ko wongeye kutwemerera ko duterura akanwa kacu tukaguhamagara tukakuvuga mu izina. Si uko turi beza, si uko tuguhimbara, ariko n'ubuntu bwawe watugirira Mana. None yisana kano kanya rero twongeye guca bugufi imbere yawe ngo amaraso yawe Yesu Kristo amwapfirwe guta ku musaraba ngo azatweze adutunganye kugira ngo bikunde. Yesu Kristo, aho tuvuga izina ryawe ube kumwe natwe. Rero data turagushimiye kutugirira neza, muhabwe icubahiro, kandi turagushimiye ko ugendera bene data kugira ngo bakaza bakumva ijambo ryawe. Na data turakwinginze rero ubane natwe, utangurane natwe Mana, abari buvugira muri twe tuducike umwirongo nawe wivugire, ntabwo ari twe tugaragara ariko ari ugaragara muri twe, ndetse imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe aba ari byo bigaragara muri twe. Hamwe Mana utangurane twongere utuzane natwe, impwemu wawe yera agiye atahuze buri muntu wese azodukurikirana ahari hose, kandi Mana imbaraga zawe zigeze umuntu wese ziteshe b'abadayimoni babuza abantu bawe kumva ibyawe Yesu. Bisigaye rero mwami Imana cubana natwe, utangure natwe, usozera natwe, kubw'izina ryawe ugera Yesu duse twizeye, amen. Katuririmba ino ndirimbo. Nkunda ubucuti buva mu ijuru, nisunza amaboko ahoraho, ngiza amahirwe ndosa amahoro, nisunza amaboko ahoraho. Nkiza nkikiza amaboko yawe, nkiza nisunza amaboko ahoraho. Nzokwama ngenda urugendo rwanje, nisunza amaboko ahoraho. Namwizangira mu nzira yanje, nisunza amaboko ahoraho. Ntabwo bamfise sinshikanyira, nisunza amaboko ahoraho. Nguwe neza ubu ndatunganiwe, nisunza amaboko ahoraho. Nkiza
nisunza amaboko yawe nkiza mwiza mwiza sunza amaboko ahoraho nkiza mwiza mwiza nkikiza amaboko yawe mwiza mwiza nisunza amaboko ahoraho. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Umuririmbyi yaririmbye neza, nkunda ubucuti ngo buva mu ijuru, ngo nisunze amaboko ahoraho, ngo ngize amahirwe ndose amahoro, nisunze amaboko ahoraho. Uwo muririmbyi ariko aririmba neza, ariko aravuga ngo akunda ubucuti buva mu ijuru. Bene data, nubabwira ngo ubucuti buva mu ijuru ni ubucuti bwiza, ni ubucuti butigera buvaho, ni ubucuti buhoraho iyo wewe uhagaze neza ubwo bucuti ukabugumya. Kuko hari igihe dusanga ubucuti twabukuyeho, ariko Imana yo ntigira ukuraho ubucuti bwacu dukunda, ariko tutwe tubukuraho kuko tuvaho tugasanga twagiye mu byaha. Ariko igihe duhagaze neza ubucuti bw'Imana bugumaho. Ntabwo ari ubucuti twebwe bw'abana b'abantu, kuko twebwe ubucuti bwacu bufite icyo bushingirako, bufite icyo buraba, ariko Imana yoyo nta kintu na kimwe iraba. Ici Imana naho twaba twakoze ibyaha iratubwira ngo nuze ukuri kose ndakwakira. Ntizoraba ngo nukuri umukene, ntizoraba ngo nukuri umutunzi, ntizoraba ngo nukuri muremure cyangwa uri mugufi cyangwa wize menshi cyangwa wize make, ariko Imana yo iraba mu mutima. Rero ubucuti, mwene data, niba ufite ubucuti mufitanye ubucuti n'Imana, ntubupfisha ubusa kandi ntubutesha agaciro, ahubwo ubwo bucuti mufitanye n'Imana urabusigasiga, urabubungabunga. Kuko iyo ufitanye ubucuti n'Imana ugira amahoro, ugira umunezero. Ubucuti ufitanye n'Imana buragutunga, ukakubungabunga. Rero umuririmbyi yaririmbye ngo ndose amahoro. Iyo ufite ubucuti n'Imana ugira amahoro, iyo ufitanye ubucuti n'Imana ugira umunezero. Aho ubona umunezero ntawe uhari, aho ubona ibyishimo umengo ntabihari, ariko muri Yesu ibyishimo n'umunezero biragaragara muri Yesu. Rero ndababwira bene data, nico gituma benshi abantu batagira Yesu uzosanga ibyishimo byabo canke ibintu bibaho ibyishimo bimwe bazoza kubirondera mu nzoga, abandi bakagenda kubirondera mu by'isi bitagira ikimazi, ndetse abandi iyo babonye barengewe bakaja kwiyahura. Ariko uri umukristo ufitanye ubucuti n'Imana, nubwo wagira ikikuremereye ugenda imbere y'Imana ukagishiraho, ukagenda ukayidondera, ukayibwira, kandi wamara kuyibarira ugaca uva yumva uruhutse. Rero ndababwira yuko twashaka ubucuti bw'Imana. Wowe utabufite ubushake, we nawe ubufite ubusigasige. Niko umuririmbyi ariko atubwira ngo ngo nkikiza, iyo uri kumwe n'Imana igukikiza ukuboko kwayo kw'imbaraga, kandi ukisunga ukuboko kwayo kw'imbaraga, ukaba muri protection yayo. Numva wagayo iririmba akumva amakuru arimo. Reka dusangire ijambo ry'Imana riri mu Banyefeso, mu Banyefeso igice cya 2 turahera ku murongo wa mbere, turashika ku murongo w'10. Reka dusome tubangutsa, turasomana mu izina rya Yesu Kristo. Ufite Bibiliya araturana Bibiliya yiwe dusomane. Arasoma, tugendere rimwe, dusomere rimwe. Kaze rero Yesu Kristo abaho umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryanditse mu Banyefeso. Dusubiremo Banyefeso igice cya 2 turahera ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'10. Ijambo ry'Umutwe riravuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo budukiza gusa. Haleluya, Yesu nahabwe icubahiro. Turasoma ngo namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderamwo kera, nk'uko iby'isi bigenda, mwumvira umwami w'abaganza ikirere, niwe mpwemu ikorera mu bantu b'intabarigwa,
kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu tugakora iby'imibiri n'imitima byacu bigomba, kandi mu kameremere kacu twari abo kurakirwa nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, Yesu nahabwe icubahiro, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu yatugiranye bazima na Kristo. Ubuntu nibwo bwabakijije, yatuzuranye nawe atwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizoza aze yerekane itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, nabyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana, ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira, kuko turi biremwa byayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza ibyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Yesu Kristo ahabwe icubahiro. Hano ijambo ry'Imana ryongeye kutwibutsa yuko ngo hamwe twari dupfuye, Yesu nahabwe icubahiro, hamwe wari upfuye, hamwe wari mu byaha, hamwe ibyaha byari byarakwishe, hamwe twari twavukiye muri wa mupfumo w'ibyaha, ariko Imana yaraje itanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze kudupfira, arampfira nawe aragupfira, ngo nta kintu na kimwe yaguciye, nta kintu na kimwe wakoze, ariko ngo ni ubuntu bwayo n'imbabazi gusa yatugiriye. Rero mwene data, iyo upfishije ubwo buntu busa, ukibagirwa ubuntu Imana yakugiriye, ukibagirwa aho Imana yagukuye, ukibagirwa imbabazi ziwe, birababaza Yesu. Rero mwene data, nuko dukwiye kudatesha agaciro ubwo buntu Imana yatugiriye, igatanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze kudupfira. Uyu munsi niyo mpamvu nicara nkavuga ngo ukugira neza kw'Imana, niyo mpamvu nawe uriho uyu munsi ukavuga ijambo ry'Imana. Hari benshi bafashe ubuntu bw'Imana babupfishije ubusa, babutesheje agaciro, ariko mwene data nakubwira ngo uyu munsi nimba wagiriwe ubu buntu, ukaba uzi neza yuko wagiriwe ubuntu, ntuteshe agaciro ubwo buntu wagiriwe, kuko tuzi neza nitwabutakaza ukabutakaza, hari igihe uzoburondera ntuburonke. Rero mwene data, wowe ugafite ubwo buntu wagiriwe, bufumbate, ubugumye, wumve. Taduje kuririmba indirimbo y'9 ivuga ngo nkunda ubucuti buva mu ijuru. Nimba ufite ubwo bucuti, wongere wibuke ukuntu Imana yatanze Yesu Kristo kugira ngo aze kuducungura. Nta muntu n'umwe ntiyatoranije, ariko yadupfiriye twese. Ariko umenye ko ari ubwo buntu abenshi babutesheje agaciro. Uyu munsi yagize ati yaza kuza ikacungura abantu beza, ngo uyu munsi abarimo bari kubarirarira, abarimo avuga ngo sha ngo yatabajewe, ngo simba naraba Yesu Kristo turengere cyane, ngo ariko atatanga umwana wiwe, araza aramutanga, ari umwana w'ikinege, ngo aravuga ngo reka ntanga umwana wanje kugira ngo ntihagire uzoza avuga ngo je nari ngororotse. Ariko twese twarabo gupfa rubi, twarabo kurimbuka, ariko ngo araza dupfana nawe, ariko twongera tuzokana nawe, twongera kuba bazima. Twari twarapfuye twishwe n'ibyaha, twari twarapfuye twishwe n'ibicumuro. Rero mwene data, uri kutesha agaciro ubuntu bw'Imana, naguhamagarira ko ugaruka ukaza ukihana, ngo kuko Imana yatanze Yesu kugira ngo aze kudupfira, ngo ibyiza byose yatugeneye kugira ngo tuze twimane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Ariko mwene data, uriko upfisha ubusa agaciro Imana yahaye umwana wayo kugira ngo aze kudupfira, agatesha agaciro ubuntu twagiriwe. Ntugire ngo ubuntu wagiriwe n'ubutesha agaciro uzosubira kubona. Ariko icyo nakubwira coco,
garuka. Wewe wari wahengamye, garuka. Wewe wari wasitaye, garuka. Wewe wari warabivuyemo, garuka. Garuka wihane uyu munsi ukihari, kugira ngo ntupfishe ubusa ubuntu wagiriwe. Yesu Kristo yaje ku musaraba, aratonagurwa, arakubitwa, aramererwa nabi, arikorera ibyaha byanje nawe, aravyikorera, abishira ku mutwe wiwe, arakubitwa ariko ntiyagira ngo mbere ndabiretse, ntabwo ari jewe, reka ndabareka. Ariko aravuga ngo uko naje gucungura umuntu, ndemera ibi byose bimbeho, ariko misiyo yanzanye ndayirangiza. Rero mwene data, tumenye igihe cyose twongera tugasubiza Yesu Kristo ku musaraba, tumenye igihe cyose dukoze ibyaha twongera tukabaza Yesu. Rero Yesu afite intuntu n'agahinda kukuntu ubuntu yatugiriye. Imana ifite intuntu n'agahinda y'ubuntu yatugiriye, igatanga umwana wa Yesu Kristo kugira ngo aze kudupfira, ariko tukatubiko tubitesha agaciro. Imana irababara, Imana ifite agahinda. Muri kino gihe abantu bahinduye Imana ubusa, bagombye kuyigereranya, bagombye gukora kugira ngo berekane ko atamana ihari. Ariko icyo nobabwira coco, igihe kiriko kirarangira kugira ngo umuntu wese ahabwe ingororano y'ibyo yakoze. Uwakoze ibyiza azohemberwa ibyiza yakoze, uwakoze ibibi azohemberwa ibyo bibi byiwe yakoze. Ariko mwene data, sinari nifuza yuko nimba twarasangiye ijambo ry'Imana, nimba twarasogongeye ku byiza by'Imana, ntabwo tuba dukwiye kuzogera tugahemberwa ibibi twakoze, ariko dukwiye guhemberwa ibyiza twakoze. Tugafata ubwo buntu bw'Imana twagiriwe, tukabufumbatira, tukabugumya, ukamurimbura ko ku murango nijoro, ukaburimbura